Il-batteriji bil-lithium illum saru jintużaw f'kollox, mill-smartphones sal-vetturi elettriċi. Meta suġġetti għal sħana eċċessiva il-ftit enerġija li jkun fadlilhom wara li jintremew, taf tikkawża inċident bħal dan. Dan huwa impjant ta' riċiklaġġ tal-batteriji li jinsab Vivier fin-nofsinhar ta' Franza qrib Toulouse. Kien fih ma' 900 tunnellata ta' batteriji skartati jew mormija għax waslu fl-aħħar ta' ħajjithom. Iżda bisħana li għamlet, fi frar, ħadu n-nar. In-nirien malajr intfew, iżda it-tniġġis li dan kollu ħoloq għad irid jiġi kkalkulat u kwantifikat. Fil-Messiku, il-kolonna sewdina bitħaħen gassijiet u nugrufun li ffurmat fuq Puebla kienet ferm ola minn dik ta' Franza, ma' 3 kilometri. Dawn it-ħaħen ħarġu mill-bokka prinċipali tal-vulkan Popocatepetli, l-aktar vulkan attiv tal-pajjiż. L-isem jixraqlu ifisser muntanja li ddaħħan. Il-filmat inġibet minn ċittadin ta' Puebla, belt fil-vant tal-Messiku. L-attività fil-vulkan ilha għaddejja ġimagħtejn. Ix-xjentisti qed jgħidu li s'issa m'hemmx perikli partikolari għajr għall-irmiet li jista' jinżel fuq ir-residenti u djarhom. Il-vulkan huwa għoli 5400 metru. Dawn il-filmati wkoll inġibdu minn resident ta' Xi'an fiċ-Ċina, madwar 12,500 km l-bogħod fuq in-naħa l-oħra tad-dinja. It-toroq iffriżaw u l-karozzi skidjaw bil-konsegwenzi kollha li dan iġib miegħu. Kellhom jingħalqu mal-200 triq reġjonali biex jiġu evitati aktar inċidenti. Il-kesħa f'dan iż-żmien tas-sena fil-provinċja ta' Shanxi hija normali. Iżda t-temperaturi taħt iż-żero ilhom diversi jiem u skont iċ-Ċentru Meteoroloġiku Nazzjonali taċ-Ċina dawn mistennija jkomplu fil-jiem li ġejjin. Fiċ-Ċina wkoll kawża tal-kesħa u l-maltemp saqaf ta' sptar iġġarraf. L-isptar jinsab f'Suqian. F'din iż-żona l-allarm minħabba x-xita, il-borra u t-temperaturi kesħin għadu fuq l-aħmar. B'xorti tajba ħadd ma weġġa'. Il-mewt ta' Aleksej Navalny f'ħabs fl-Artiku fir-Russja ma niżlet tajjeb xejn ma' ħafna. Lanqas mal-kantant Bono tal-U2 li ftit jiem wara illi ngħatat l-aħbar sellem lid-dissident Russu waqt kunċert f'Las Vegas. Bono, Irlandiż, kemm il-darba tkellem kontra l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Il-maltemp fl-Amerika t'isfel meta jagħmel sew, maltemp tropikali. Fl-Ekwador xita torrenzjali laqtet il-belt żgħira ta' Playas. Ir-residenti kellhom jintrabtu bil-ħbula biex jevakwaw ruhom. Pueda salir. Tranquila. Sí, se sigue ayudando. Se
siga ayudando a la familia. Más que nunca hoy Playas tiene que estar unidos. Estamos viendo ahorita cómo toda la gente está unida para que todos puedan pasar. Está terrible la situación. Vemos la corriente, cómo está arrasando. Y hay que tener mucho cuidado justamente también por los palos, los objetos que están pasando. Vemos cómo están sacando las mascotas también. También son víctimas de estos desastres naturales. Es lamentable lo que está pasando en Playas Villamil. ¿Cómo estamos, hermano? Miren lo difícil que es pasar por este lado de la vida. Wilson, estamos en vivo, ñaño, dando ayuda a los animalitos también. Ya es algo fortuito de la naturaleza. Lamentablemente, la antigua administración no hicieron nada, no hicieron ni un proyecto, no hicieron nada de nada. Y estas son las consecuencias que estamos pagando nosotros, los pobladores de los barrios. Las casas, como están inundadas, están más de la mitad. Es así como podemos ver detrás. Miren cómo trae palizada. Dos niños y una persona de la tercera edad. Hawnhekk persuna waħda biss tilfet ħajjitha, iżda mal-2000 ruħ kienu affettwati direttament. Lo importante es salvar la vida, las cosas materiales se pueden recuperar. Es terrible lo que está pasando en Playas. Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches. En este momento nos encontramos desde el puente La Delicia, sector donde L-istess xita mill-istess maltempata fl-istess pajjiż fl-Ekwador ħallit numru ta' komunitajiet iżolati għal diversi jiem. Ma jistgħux jaqsmu min-naħa l-oħra ta' xmara għax l-ilma tagħha ġar miegħu pont. Y ahora entre la tarde y la noche empezó a irse el asfalto del puente que une La Delicia con las parroquias del Paraíso, San Vicente, San Isidro, y hasta el momento ya es imposible que circule algún vehículo por este sector, dando a que queden ya aisladas ciertos pueblos, parroquias que colindan con el puente de La Delicia. Esperamos de que acciones que están tomando para la seguridad de la ciudadanía del Cantón La Lajas. En tema de vialidad estamos hoy acá. Il-konsegwenzi tal-gwerer ibatuhom intortament l-aktar l-innoċenti. Il-professjonisti bħat-tobba u l-infermiera u anki l-ġurnalisti. Hawnhekk Gaza, dan il-ġurnalist inqabad f'nofs battalja fiż-żona ta' Zejtun, bil-bombi neżlin u l-bala li tiru madwaru. متواجدين على مفترق الشجاعية، إطلاق نار بشكل كثيف علينا كصحفيين. اطلع من هنا، اطلع من هنا. قناص على مفترق حي الزيتون. F'Gaza 20 ta' eluf ta' Palestinjani tilfu ħajjithom fi gwerra li bdiet wara li fis-7 ta' Ottubru li għadda ġellieda tal-Ħamas daħlu f'Iżrael, ħatfu l-ostaġġi u qatlu mal-1500 ruħ. Segal Yehud hija Ludija li fis-7 ta' Ottubru li għadda kienet ilha bir-raba' wild tagħha. Dakinhar żewġha Dolev ħareġ bid-dar u ma ritornax għax inqabad ostaġġ mill-militanti tal-Ħamas fl-attakk li beda l-gwerra. Hija weldet ftit tal-ġimgħat wara. Żewġha għadu ostaġġ sal-lum. Li t-tarbija għadu ma rajiex. במובן הפיזי הייתה לידה טובה. במובן הנפשי היה מאוד קשה. לא רציתי להגיע לרגע הזה. דווקא משהו בי מאוד קיווה שהיא תמשוך עד הרגע האחרון. הייתה בי איזושהי תקווה שאולי דולב יחזור ויוכל להיות איתי בסיטואציה הזאת. אבל זה לא קורה. Segal għandha tletu li toħra.
għandhom bejn 4 u 8 snin. הוא יצא מהבית להערכתי סביב, לא יודעת, קצת אחרי הצבע האדום, 10 דקות, 5 דקות, ואנחנו מתכתבים סביב השעה. התכתבויות מאוד קצרות וקטנות, שהוא שולח לי הנחיות בעצם, תהיו בשקט, תנעלי, לא לדבר, לא להדליק אור. הוא למעשה, איפה שהוא מציל אותי, הוא אומר לי בדיוק מה לעשות. ואחרי שעה אני כותבת לו הודעה, והוא לא עונה לי. אני מחכה עוד כמה דקות, אני שולחת לו עוד הודעה, שואלת אותו מה קורה, ואין תגובה. ומאז אין איתו שום קשר. אף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא שמע ממנו, לא ראו אותו כנראה ברגעי החטיפה, גם לא ראו אותו שם בעזה. אני נמצאת בחוסר ודאות מה-7 באוקטובר ועד היום. אני לא יודעת שום דבר עליו. ואנחנו מתכתבים סביב השעה. Fis-7 ta' Ottubru il-Ħamas ħadu 253 ostaġġ, nofshom inħelsu f'Novembru, uħud mietu minn dakinhar l-għaw. Dolev għadu ostaġġ. Il-borra u l-kesħa servew bħala ispirazzjoni għal Kanadis jew Kanadiża illi ma qatawx qalbhom biex waslu l-messaġġ ta' mħabba tagħhom mod ftit jew wisq oriġinali. Il-post Love Park f'Toronto. Hawnhekk ma ddaqqgħu l-ħin tfaċċa messaġġ ta' mħabba miktub imnaqqax fil-borra. Dan il-filmat inġibet minn resident li jgħix f'binja għolja li tagħti direttament fuq il-park. U allura seta' jaqra l-messaġġ. M.U.J. Forever, għal dejjem. Jekk l-imħabba tibqax għal dejjem, min jaf. Żgur iżda li l-messaġġ fi ftit ġranet oħra mhux se jibqa' hemm għax il-borra tkun inħallet.